Hallelujah. Lo wama malo whāloalo. O te wala o tuai le awa tele. Le paia mani mamalu tātou tulai katas. Whāmana moni. Wawa mātou I loa. A whai ele pitia lo mātou whale a pitanga whale na rolangi. Wai a te mātou le whale mai le atua. Le whale le whaia e lima e whawawau le langi. A wawa mātou whioi I le ne whale. Oro nano tele ia whaofuina lo mātou whale mai le langi. A whai fōi whaofuina I mātou. E le maua I mātou e le awalawā. Wāu I mātou o le nei whale apitanga. Wa whioi I mātou o lo mawhitia. Le ono ua mātou loto ia toi se inof. A ia whaofuina. Na ia tō whatu moana ina. Le upale I le ona. A wale atu atu wale o tō loto. I o tō whatu tua I le atua. Ia whatu tua mai fo ia atia. Te mena no whai le mautoro. Ai, o te whai atu I a te oto. Te aru I sauni I se mea no whai oto. A whai kui o te aru I sauni I se mea no whai oto. O te toi sauni. O te talia whai oto. Ia whatasi maa. Ai o tau le mea o te ia. O la Yesu, o aurei, o le ana, o le umoni ma le ora. E le anu al plava se tasi I tama. E a leu I mai I anta.
mele a mesa pati ya ora tātou tālu. Le atua le tamā le alo malinanga paia. Ia fo I pēr le viinga I anti oe mutaia. I lava le atua ina nutia I mātou I whawhitauni ma le tingau le oti. Ai mātou te loa ma mātou la mono. O mana I whetalai. A muia e whanu noa. A wai e whama whanwhanaina I nātou. Whio mai alo a ngāna pa ia. Whamanuia I a te mātou umalawa. E te tonu le whana. E leo se vi inga o I mātou. Ai o le vi inga o lau whio. O na ua. Toi wala o mai lau o onga. Ia lo nise. Au whapea lava o na ngalue. Ma whaia pia lo whina ngā. Ma whamanuia le tuai tapo inga lau whanau. Ia o ono whai o na mātou ma futa ma whalitua. E pa io ainga ngalua. Ngā te lea o mō mai e māsana. Fo I pere vi inga I anti oi. Ai tu mauro mātou whatawa o no Yesu. Let us all praise the Lord. Please, we all be upstanding. We give all the glory and all the praises to our Heavenly Father. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah.
Hallelujah. Tumawale di inga ya jiwa. Ile fawa lo di inga. Na uko lamba ya batu ya di inga. Awalabane ya te mato. Awalabane ya te mato. Awalabane ya te mato. Ayami ya peoe. Ya ikoe sanata soy kuwa. Wana oe laba di inga. Familia lau whanau ni rei tai au. Kule ale mātou hokoro kalama. O mana mātou tūna te tāu whire timu. Whāwanoa ni rei aso. Awa anau para mai. I toi sauninga oro. Ole tu whine. Peo nei sila whia inga le atua ni rei tai au. Ia mi hielo swafa. Oh, yes. And the children of God shall. Fatalo faile tua. Ma puleana la tato me fa. Te mua la ba on tato avele di inga. E tu faile o me tato te man now. Le leile now le tua. Ola ta lo sa mo fai mai. O pa ia fale atu. Ai tato voi le tua mai wi ai me uma tato. Good morning and welcome. Dignitaries, ladies and gentlemen, boys and girls, lay Bridges and their wife, Dickens and their wife. We have attended here this morning in this memorial service to honor and remember the life of dear mother
a sister, a friend, the late Whaitūro Lise, who was Mika Taito. Today is a celebration of God's love for the last 60 years ago, because she is 61 years now, which she shared with us in her own special way, especially with her dearest son and a lovely husband. Jesus says, "Blessed those who mourn, God will comfort them." I pray for God's comfort and healing in our heart today, during the time of mourning and sorrow. Vi leo le atua le nei tae. Kau lava ina iau taia le paia o mataraloa e pei o le whetalainga le ngatai whale. Ai mua ono whātulou lava i le paia o le manu o le atua le nei tae. Whātulou sunga i whawhengainga ma o lātou wharitua. Whātulou fo'i le paia o ainga ngalua. I o tau iu i tū titele o tau iu tū taulani. O ainga ma uo mai masani. O ngafa ma paolo whapea sa mua ua poto. I le suafa man malo o le tātou wali o Yesu Keriso. O te whātārofa atu ai. Ta tonu ele I whalala fua le mi. O whalala o na waangi mai ai le tanga. O tātou poto ma wheiloa. I le aso fia o le whalitua I a lomise. O le paia I le ainga sa pesta. Ma rola tō maupu. Ma le nofo o solii ma le whaliga. Ma le mamalu I a te oi mo tāutu. Awe sau patpati viere. I le nei tae au. O le tae au. O le toi. Whelo inga tātou. Ia ma le whetua I ana misi. E le lei ale atua ia. Au I teimi whape nei. O solai le manatu o le tangata. O le asi tō whaina ma se whautou tanga na loto ma so mātou manatu. E whai lava le puli ale atua. Te milan nei o le whaitawina le upu le atu. Sunga ia whaea paonga. O ia lea la whaitawina le fionga le atu. Whaia, e tawina o le sopa I ane tu. Wawo loa, e ule mea I lomu ia, o la o tō whatonga. Ma le sosa mai, o le nganga o Yesu Keriso. E tusa me uwhanau nau, atu malau whama ngoi. Nea ule maa I se mea tasi. E o mutua whamalosi, a pēna o whaia e lea mo. I whate fwoi leo na pō, me ia vivia I Keriso, lau tine la ola, pō leo ti. A
Awa o ola o ia Keriso lea. A o loo manuia a o woti o loo manuia lea. E au soe la upu le nei. Le mwhai roa mea le malo le tua ma tofio la tau i le tino anu ma toto. Le whai whai le ola pea ma tofi o le iwali. Whauta mai, uta wati ato tau le me lilo, i le mwai tato uma, ai li ua i tato uma. Whafosi lava o le emo le mata, ai li le pū whauma, a wai li lava. E toa tuma iai le woti, ma le ola pea. E li o foi tātou. A wāti tau na ofu o le neiti no i wale, le tino ola pea. E ofu o le neiti no oti, le tino le oti lava. Ka ofu o le neiti no i wale, le tino ola pea. A ofu o le neiti no oti, le tino le oti lava. E toku wai le upu o tusia, o whamatia le oti le manu malo. Le oti e o whea o ieiru tu. Le tuku mahu e o whea o ieiru manu malo. O le tuia le oti o le akasala lea. O le malosi foi o le masala o le tula whono lea. Ai whakatai le tua le na whao o le mai le manu malo ia ke tātou. Talo lo tātou li o Jesu Kristo. O le ei o uso pele i o tōtu mai ma le whakaitia. I alu alu lo tō whamalosi i a reanga ali. O le leo no. Na o tō loa i le se mea whalea ngā lo o tō tōti ngā i le. A wāre e so tātou e ola mo i lava. E le oti foi se tasi mo i lava. A wā a whai tātou te ola mori. E a whai e oti mori. O le nei, pe ola pe oti tātou. O tangata lava o le i tātou. A wā o le mea molea na maniwa i Keriso. O tōtu mai ai, o soi fuai. Ne whai o ia mari, i e woti i atoa mai o. Whamia mai le tua e ala ni whipirituina, ora nā sion pai. O le taimini nei, le sunga i awa o manu, maloa. Be strong and trust in the Lord. He will comfort you. God's good? All the time. Last Sunday, fire you over. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Afaila o naete, ele o fiofia, e tele ori, ele a mala ia te oile a sonde. Praise the Lord. Amen. Afaila o naete fiofia. O le koi mate fiofia ma le ate. Ma ori oli o na
sia nei le mafutanga o motu la soa i le aso lua sfumatas o kuso i afa al sfumatas. Haleluya. Ewa bia lava lonari i totonu o ni nei mako. Oli ai le amana. Wa saulo no matai abat. Ale ai tonu lo fat. Ron fatatan. Am kuya nai. Le loko o fea le mea e wala waile atu e atia. Yo te aru i se whaluroloa, yo te nofo no whale ko fea se yo te whero ia te ua wala waile atu e atia. Ate mana oi. Tusa me wala wina ai ia se o tau noa mani me koe wala wina ia. O le aso sepulu ma le ono o te sema, o le tausanga e afe, iwa, se lau, walu, sepulu ma le ino. Tupata si ai ma ua, i sa kala meta le whai koe ko. O tolu sepulu ma le lua ai nei tausanga, ma le lima masina. O te tonu kumine tausanga na ma mafutai. Tere ni o onga le lei na ia pasino ia te. Koe tina e mana o e mamano na se umanga. Ile mana o e se bea wha le tonu. Rana tala, tape na pena pale ia sa uma. Wai te lei loa te meo tofu mai e tangata ito. Ia alai mata mo kima ma. Wa les tangata e watu. E tilo i se mea e pale ito. Rona na rona e whai o tawa. Nā ropa e. Sia tamata. Rona na pere e. Atau luar mana? Atau luar mana? Dia lupa lupa ngomong punya.
We are in the same boat. We are in the same path. And we are in the same team. One of us. We are all in the same team. So we have to start welcome to the team. Yeah, there is also Well,
Maisio na kanisia. Ai na marua. Pastai. Todo mundo sobre la ley por otro lado. Pastai. Pastai o tua rofa. Ma uma da tele. Tu pelo meu ai everything. Ele com sara. Via le tua le kanisia pele. Pastai o tua rofa. Almeno pisa le kanisia. Ma rofa pastai. E fa via le tua ni ne ya so yo to in samima. Tato fia. Tato con dia le tua na ruema. Su mai fa ngai na ma to fatua. Ata fatu so pelo se Cristo da torino tato ora. Disi foi o ai mai. No wo mai masani. O na le tua mana le kanisia. Vai ser no tamafa le nganga. Vai ser no tafa le. Tato ngale mona inga. Ya. Tato noto tei. Deixa se o tato vai na turma te a tu pule vai tocar se ele tua. O ia eu na leona. Olha, wala pule tasi tato te watu tato tama. Ia tape na pena o eu rotai. Tape na pena foi a rotai. Tato te le lor te bi sango ia ta ia tama. Sango pe o noi. Ai e mau mai oi ma o tato fai o tema tato ma lue ma fai o no fina ma fa ma metele na tua le ne as ono só foi isso lalu she's like my best friend. Tino mo bawa nafi pa may file mo lawa tina ayaw lor fala ele file mo sangat alofa sangat fiero alotso pe alelenia ufan ayaw olo ele o elana pinangal ufa u se tolo sangat fiera la pe ama po mele ai
ito tene kale sao se io le fale so se vea la au malava mai se aso o le lava so mai le lamo ui fai ko le lamo na koe maloloma ko malava o kilo la sela mai kala just the little things I miss around the house. If I'm away every day or come back home late, I really my fair it. But Mom, I'll be home before 10. Lua fesul lua sau tua yo matua i silang sau malanga mai nei Australia na sau rawau au lofu i le semua kefainan ya kecuali mai ni tua lama sama sau lofu i Australia ele yo mai o matua a temi na sau ai tua yo matua was hard leaving them behind ai mai alu o mama mai futau sama atau mafutai nei tua le matu Sutau sama ini Australia. Ada wal. Ma, Thailand meu. Thailand meu. Lo foi sama. Kami sihat. Lo facendo ya Vidi maya pe elo chai me optimana mai Vidi maya sa wa ki ai mai fan yo sa ni mai ne ai ki ai Lo lama temi, yo soy lo tu. Ahora estoy fiel estoy. Ahora soy fu, azul. Te voy a tratar. La palabra le ya sotto. Sa? Ya se me fiel. Esse é bom, awal na poncho. Não falei na minha. Sangat Mrs. Poco se fale ma mi sia la voce sai la voce da uma e fai mo ma ciò la ima le si ukuana ma be ai pega in fale fai ka bia pega in lo poco don't worry, I'll look after Dad from now. Today, I'll start a new life without you. Just gotta move on and I'm gonna tour a bit about it.
Saya lawan di saya kalau di umis mau atau dia saya suka cakap software isu. Satu bisa jadi dia, macam
tua whamawhana no i lato. O le mātu te tālo, o le mātu te tālo whai whaipea. O le au whai ngaruenga le o mai. Se o mātu soso iat. Se o mātu whamawhana atu. Ai oi matari tonu e le mawhana sa mātu upu. O oi Yesu. O oi Yesu. O oi Yesu. Aleluia. E te whamawhana whane loto suneta. Le loto e atari. Whare tua ia i. Sore tua ngane. Le tua wako te taro o yo tari wa ia. Sa romo so se wae mo me atu. Ma tu bua no mau. Ana ka pai ia whamawhana. Pa whetai e sua o me whetalai. A puia i lato o e whamanoa. A wai whamawhana ina i lato. O le mātu te tau ne tai au. O whea rawa o iai. Se tau ia lo ni seretu. Yono mawhitiana ne tai whioma. Whamawhana atu lo mātou tu. Whaloto tele. To e sero nisi. Au iai sa o ole le te tonu le aini. Tono lo le garisia. Lau au e wa wharetu. Yono uso atina. O e sara ko ngā rue whakasi. Le atu. Whamawhana ina i lato. E ui awe kua kasi tangata na whanau no manapa. Au whanau ma le karesia o ana whanau ia. Ia whalotu tele ia i lato. Whamawhana ia ki lato. Ia le ie. O mātu suwaku na ia te oe. Alo whania nei mawhtana i unga ai maisa so se tasu na no ifo ne whana. Ia iai ia tuano o lofa o mātou uma nei asu. Toi vae no tapo i o totoe, oro toi taimi lungo le whaere i. Mātou ni whape atu, le atu ai. Mātou ni tuina atu i oa. Whatau nue oi. A ia fōi lawa ni hinga i atu e whamangare mātou. Yo mātou vai vai o mātou tu se. Ono Yesu lo mātou rii no lo mātou whaora. Everybody say. Everybody say. Ele tau Mateo whamawhanaina ia. So ia. So leta mani. Ia alo ia rau. O whiwhia ele ure tu si mai na nui. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, it belongs to the Lord. O le matua na o le tai au ni. As far as I'm concerned, the Spirit of God is comfort each and every one of you here this morning, especially for two families. Atarofai o sungere te tayo e siti mai fatua. Atarofai sungere si te tayo. Yana ma pia pai e o ti sa mo. Talo foi o bom na le tuo foi o tato fila ni tana. O talo fa tu se so Paulo ma so ma fa o te mita. Talo foi so ma tu ai na rua. Ke lo tu lo tan sa o le la foi. Ko ra ma le se mari. Carlo o fa. Tinerai no te ina i saminga ma. Ari taimi mon i o rāma i se mani. A tu te loa. Ele au ngare kupulea molo nisi.
Spirit of God is powerful and He's alive. He's sharper than anything else. He can go through your bones and He will teach you. He will change your mind. He also change your characters. It doesn't matter what you think, but this is very important. You're not here for what He said. You are here to glorify God. O whalongo le manai o tau tinonga. Le morimau. Ne leo lea o ina I lotu. Alo ma whanau. Au soi fuara o ta mama o tina. It's time for you to spend more time and spend a lot of money for them. That's how I teach my church. Give your mom or your dad $1,000 when you got enough in your pocket. Why? When they get sick or illness, what's going to happen? They couldn't walk to the shop. They can't walk to the shop and spend the money. And this is the right time. Let's find me a you are absolutely wrong. She can't hear what we testify this morning. No. Me funai no tangata find my normally. Tasile mea we na chacho. Telo tangata mai chacho telo. E ngalo tangata. Olai chui no more tu. Fai tete yo vai pe u will follow you over. Lama le tue pa ia. Ele u la istamat. Ke lo meni te le tala, na le u pula fe mai yo. A fai o te ola moa. Mo le tu a fai foi o te ochi mo le tu le u pula le te fa ma fai nei o le ola. If I live for the Lord. And if I die for the Lord. The question is, how can I live for the Lord? And also, how can I die for the Lord? Ona matua te lea, ona mele tam foi le tu e tam mata. Tau loto e kelo tamata. But you have to seek what the Lord wants you, how to live. Once you're mocking at a person, or you're talking about another person, that's meaning you're not living for the Lord, you are living for evil spirit. So se kai mea te mui ai tana. E te ora o le tua. Me amo fe pone la. Ma nei a taro il poro la capi. O te taro le tua. Tele la da persiana. They are pretending. Many Christianity. They're just pretending they are serving the Lord. You may be sick here, but your mind in Australia, your mind is at Samoa, at Tampi.
Wala ko le mena mga awile ko yata. Se taimi e te ame whai ova i e iloa. E le iloa ni stamata rau roto. Ai sila fia e le tua rau roto. Ora. Whawhiwhea ona uola morene. O le ola e whamamaina. Sacrifice yourself for God. Try and live in pure heart so you can see the Lord. David got many, many enemies. And what David did, he asked God to give him a pure heart so he can see them. Olo fai nesta mantello se merele. Olo witele no te tua o yelo se merele. Olo to es fai au se merele. Na. E che se va le tuo o fai au. But you are going to hell. Matala ma to fai au. Ele o ma ka o ti ta vale. A so fai au man. Ua Mawaro mo fa mawile. O ka ko ke pepe. Ta fa venga ko família, mo fa mawile, dia la o ma. Ele não mesmo que o quilo aí uma e lá uma e uma lewe. Ka o le moni, e mana o mia le tuo le moni. Ai sia, na o le tuo e fa ma o le tuo o le moni. I don't sweep the rubbish and put under the carpet. No. Pick it up and turn it. So when the wind blows, no dust comes back to you. When you fare to swing a bit about your own tomato, so will I. Praise the Lord. Não quero lá me alfa. That's his gift. E ela vai pedir o pecado e foi lá com me alfa. Praise the Lord. You look up to the others instead of down to the others. Kang wesi tanga cara lima na fama Yesu au na morisi. Ai vai uma fama awai au na mo oi lava. Ora. O te ola morele, fa be feo no rola morele. Fa be feo no rola morele. Fa be feo no tatu ola morele. O fa no no i tau tino mai a loni se. Let me tell you something. She is a respectful lady. She honors. E mongi anki kulu mo netu. Ke lor kengi o le whaaro alo i no noso. Mongi anki. Talo mo ka umengei ke le whaaro mo se upo. So se mea mana o e linia tu. Lord Nise never say no. Atau cara berfirman, ya, mai oi fitu. Rasa me, ya fakua ini dia, mai yo boleh, awal letak, yo boleh. Awak ina faisal mea, kei kwa yeno nas kafana, oleh pasorua uma, itu cara ini anga poni amato. Elo lea no nisendo tifia aya. Elo o la foto o que lo kamoka, e ela ro ma fofa.
Nera la kama ko foro sele. Kiro e kama ka aya baro sesula. E temi ko fo tanga lue. Ele o onna le tu. Pe moni lo fai le. Ele mate ia la istamat. Fele me o inga lue. Tango tau tua le o onna le tua ngata na lue. Awa te whai o so aina. Awa te whai o so tua ngani. Awa te whai o so uso. Awa te whai o ni mo whao. I can find respect and honor him. He is the man of God. Ora. Tau tua ma whamau. Yei lona tau tala ya. Nang me umanga le mo ni ola, me pe fa fe mo ola mo le. Awa te ola fe mo ola. E mo umaka ko pa. Lo pone. Hola, more. Ele lo la more que la culero, por manguero, por la culero, hay que hacer algo y así no. Caro, falla. Que no le quemo. Al cabo, para acá, pero luego fue por la boca. El día va a cuidar, para no verla. No sé para qué viene, ¿ok? No me le puedo hablar, oh, I live for the Lord. I serve in the Lord. And I honor my pastor. I don't prepare only. We honor the pastor. I honor the pastor. We look to the city. It's a man. He has a man. I'm going to call him. Ah, he is going to fight. He is going to fight. And you are obstinate. Live or die. Or your minority. I don't see any rubbish under that. Straight through. Why? Because that's what God came in that time to share the gospel of Jesus Christ. Now, look at this for you. Ora pelo e mai, que ora ni que no mai, e que ki ngai. Era rola la teora, e ki ngai wa i mangia ta ko mai que va muy muy. Ai le por ese kwa, ora que vai kwa, ora que va. E ora. Ai xa. Ahora fai na dela da família tu. Ai agora foi eu por. Ai fai na minha da família tu. Serve the Lord with a pure heart. Kaya ti oila no cho mama. Ke e manguia me o que fai. E la mari ko no pe kalisi. Sorry. Pero obvio lo cosa. Aquele que eu fai. I just put it myself. But in my heart, I am so proud of it. I know you. Eu vai se for what you lick at this. Ora ele que o me fai lo. E fai anche fuori anni. Allora voglio chiedere, ma vuoi aiutare me? Come vai là poi con la moglie? E nel sangue che se con la moglie dice, allora che con il vai a so acqua. Ah, se mo vuoi basta. Ma quello mi ha dato per e poi fino a chiedere quanto per fare. Ora mole, la mole, ora mole. E le hai lasciate
So my little soul, 80-year-old town, and the name of God. Did you know that? Only a few. Why? Porque ele era a piscina como ele. Olha, já se achou. Vamos falar, mas não caiu logo. O bilhete. Não sei. O amigo. Olha, eu estava em jogo. Olha, porque ele é aquilo que não lhe cuida. Porque é a pefa. O afefe era o isso. Aquilo que lhe cuida. Ah, não, que mais, não isso. E mas o senhor não faz. Olha, olha, marca mais. Uau, que mais mais. E faz o que não manda. O que faz ficar isso é tão mal. Agora fica não tomar já se deixa. Onde tu leu fé, eu nem sei, vai que mais. A fé não ninguém cala já. Se onde vier foi mal. Mas é. Ele fica foi mal. E vai a matar. Agora matar que o pai gosta. O nome bicho. O melhor nome de ambulância. Primeiro o saúde é ambulância. O que eu coloco? O saúde é ambulância. Ah, não, aí me arrou isso de vida. Ninguém foi de cuia e acabou e falou. Que vai ainda o feino o mato fio o que me forma é carro do filho de Moros. After years, I'm done my lesson. Que não é que um querido disse. Peia assim lá o peperoni. Eu lhe mando lindo. Kalau kama. He didn't care about anything. He cares about his mom. From that day, I told his sister, that boy could get a broken heart. Whatever happened to his mom. You know what? Tu pourras faire de la médiation. Ça te donne un truc. Là, il y a d'autres tels. Là, il y a une femme qui m'a dit qu'il y a un truc. Alors, tu l'as vu, quand tu as ma mère, elle fait me le dans ta réalité, elle fait toi. On vit ici là-bas. Mais, on a quand même fait qu'elle ne me pas comme moi. Ne pas comme moi, frère. Le père, mais le père, Kau sosima. Esse foi letina, esse foi fengoranta. Sabe leia tatino masenta mano. E mai kau wa me ki me uma faino kino. Aquilo, o sea, o mama. Roman, that's a good foundation for you. Mangi yo fa mai ngoro. Asa. E ki kilo me faino kino. Eu acho que a mãe o coco aí no mole. Ele não ora me chegar aqui sempre. E a mamãe fala, olha o polo me se. E a mão botou tanga kilo. Eu fico, o fa para me levar com esse auli mãe, auli mamãe e afu. O fa para eu araba a cama e que essa hora o cara vê. Sorry. Ele não vive sem ele com na cama fa. A mãe eu ramo. Ou seja, tinha filho o sinale tali upu. E ele achou na o que eu tinha antes. Porque ele estava assim, eu fui como que ele foi mesmo. O só o que minha, que ia uma caminha. E aí, assim, power of tournament. Persuma de fé. Maria Roberto. O sassi foi a olhar. Famana. É muito bom, se deixar. Ela na hotel fez a olhar no fanatico. Leva para o que é que é esse meio-dia. Olha, she's a wonderful lady.
e makua kile no ko ani sta la fam para ilo si le fie uma le ale le pau e ona marunisi e ese fa lo ya tia au fa taia le tua o le va fio mai ilo o tani sa fo tua e ni ni se su deta no fo e to tua e sapo ma si o tina la fino ngalo le tua o le fai le o le fai e fa pena fai lo tu marron sapo e sa bala o fio ma fu ana ni le o mai o le va fio ma a sa fo tuina e na ya ni no fo e tausi le sapo ma basta la na venga sa fa io e vi fa e mori al fatto tele ni tala e meritala ni tala ola mori fa fene ola mori nga lua ni fa ma lo wotso so me fa io lo tele ma amni tele e tuo ni tala ka tuo ni tala o le ua ko spali ne instrumentasi o toi lusu lima o tani ane no na o i tatu te sabe bali toi ma o le ai ono o le sfuma ne lua e na o no watu fitau le lei a tatu te na faisina ma le a fa pini fai o na e suatu li tau pa ia ma li tau mamani li steni tu le mai tau fai a ina a fa pili fai na so tu a fa le fa tani tu tai mia ma le fo tu fa ya ili ni tai o ni fa yo tu ai mi se fo fo ni dai a tai au ni o moni fa tele no fio mai lo su mai lo mai I especially say this thank you for Nansamo speaking this morning. Thank you, and you are welcome to stay with us today. Two families are already prepared our lunch after the bureau at Kempton Cemetery, where the rest of our members are already there. I tato filwa ye sitani afapeli fayo na afiwatu msuatu tumau ya family morning. Suatu tu afali te fatali tu ai a waila tu in faina e tatu wo yo tu mau non tu samina ni taya ia fa se pere tu ai lua le ngati there especially for us to better and his son to ngani for your idea fala ba au yo then for you o so ai o nise ya na bele tu mai se te ya tu ma tu te le mona tinga pa wa yo tanga tole le mona tinga ma tu te le mana sama tai tinga so fu ma tu no fu yo ti e fa tai le tu na te fa ma fa ina pe tatu fa mi te le tu ni chaya le tu mo le ala no ni se e le tau ina o le tali muli ana o visini ai lo nise o fe tu lo nise e ei se ne te manawa a woso ma lo nise sa e to fine ko sta se fa na la naia non le lima tau a sa o tau fie no lima na bana o le tinaya o seta ma le tinaya o tino o la uesa tu me sa lo mia sa visini na kula mai o nise fe mai Haleluya, haleluya, osana, yele, ngau lo na, umalo so. Sa bawa lai banyak, but I already knew when we already say goodbye. Osami yele mana, wal we yele free man. Ye familia le tua, when we say lo fai na mana, pa ftai, oli, to joino na. Faftai lo tau si whai ki au.
ni atule tua ya te oile ni taia. Palawina, sule whawhengaina ya talamali, na te whaangua te tamu whaangua. Mato, whakaira o filme, o número de dias, se for ao Rona, se for o Murimuí, uma mais, lá no Anatara, o Lenate, lá no Rona, Tinane, e a Fapes, o Guilherme, o Baixafe, o Marquinhado, o Fapes, o filme, ela tem dois no mar, o dias, dá número, o salvo,
Distance player. Let her know, fix her, and then just the audio, yeah.